Apa dong jasa sedang nian? Aku nak ketemu cewek, Wal. Cewek dari mana? Dari aplikasi dating. Agak jelek. Jelek. Ay, belaga Minjem motor aku, Wal. Nah, kau motor aku di servis, Don. Macam mana, Dunia ojol bae ngapo? Iya juga, Ay, dah. Kena cancel tu aku. Nah kan, cancel lagi kan. Ngapa, Madon? Aku mesti ojol, Wal. Kena cancel terus, no. Sudah nih angkot bae ngapo? Ay, nak mobil mabuk aku, Wal. Is, awal tua bangku masih mabok. Tahan yo. Sudah, kau rewang aku, Apa, Don? Ketemuan di sini, Don. Iya, Wal. Ketemuan di sini aku, Wal. Yang mana orangnya? Ujinya pakai baju biru dia. Hai Anita. Ramadan.